Bema wo bibia ohu wo bema sa no wawa mfemfo ka Oba bi wa ne ni yem kan se me kwa ya mfi bisa mo sa na ya fa hin fa ni tu hu obi anim pa na ka o dem me mema ye wo bibia ehu o mem se oye rich so oye poor se ne ho ofise ne ho nya free try se oba obeyi nit me papa bi ka chere me say ansa na obehu the caliber of oba no I just say we be na no akasa oba anware ne ho bema na ware oba oba ya opeja na taban ba ware me opewo sa de na ya na de ade you go where you feel special and accepted won say mema mutumi fa 2-3 bosso na mai waje say mo suni mu se on fa de wo yeso a otabu abem one of them is so yes it's not about kokoye matter bema wo besito se wo ne oba betina uni se wo betim do ho ato ne so almost think say normal